MLA अखोगी पाउलिलाल हाउकिपना फोंदोकी वाफम अमा नारोल थोदांग पाउचेदा यावरी महंगना हाइकी मतमदा मियामबु मिराइबल लेते मियामगी अपाम थुंगनी हायरबदी MLA फॉर्मदगी रिजाइन तौगनी हायदना माना फोंदोकीबनी माना हाइकीबसी पॉपुलर गवर्नमेंट सेमदा कुगी जो MLA अहुमना सरुक याख्रबसु लेमलरिबा MLA तरेती हौजिकसु कांगलुफ असिगी मियामना लौखिबु वारेप अदुदा चपयुंगना लेबदी ngasi su hairiba MLA tarek ki maikedi kuki jo miam gi apambada lebli haidana fondoki bo wafam ni haiba tare oza masi paulina haokip si hobudi hona manipur gi thol de beira ngasi de haiba tare central government ogira manipur gi lenga ki maikta yamna ko kitare akan bo wafam sing fondok tuna lakiba aduga manipur gi apunba shaktam gi mayokta haiba tare separate administration tanmada luchingba amasun haidana लाइरिबनी अदुना ओजा ओजिक इंग तपगी फिबम अमा लागलब मतमसिदा MLA अमा साइको की MLA ना मागी मतुंग द मियोय कयामा इनरिबनी असिंगु मियोय अमना असिंगु वाफम फोंदोरकपन सिना मरम ओरकांदा होजिक शांति लागनबगी दमकता लैंगांगना लोकलिब थबक थौरांग सिंगसिदा मागी वाही असिनसु अदुगी मतिक अचौबा अपनबमा ओइगदोरिबनी ओजा असिंगुंबा वाफम सिंग हाइबतारे फोंदोकपसिंग असिंग मतकता मणिपुर की लैंगांगना एक्शन लोखटपमा यामन मथौ तादब्रा ओजक वकी वखलों द कमाइनिंग बिस तरंगसेन होजिकी हाइरिबा अखै पर्टिकुलर MLA असि पाउलिनलाल हाउकिप असे मार्क्सी होजिक ज हाइबिरिबदनी आई इरांग सि हेक खरपदगी ना ngasi फाव असिदा महाकी सोशल मीडिया पोस्ट खुदिमक्ता पुनमक्ता अखोगी लैंगाक्सी मायोक्ता आमसु अखोगी मणिपुर की अपुन सक्तम की मायोक्ता अदमक अदम गांगना इना लापा अदुबा लेजिस्लेटर अमनी अदो हजिक्ति हाना लैरंबा फिबम ngasidatina numit kharani or tha kharati mamangda lairamb phibum adumaki oidare hojik akhoi lengak se anuba lengak semle masai ki jogi economic akhoi legislator hum siaure aduga wakhalon si change to horok le haika kanglo kanglo mari lene kanglo khudimaki miyam gi marakta ana awaba si loanamak minar banina aduna hojik ki jo community ki marakta gi su अखोई शांति पांबा आदगी इंग तपा महुसागी अबफिम दा हंजिलपा पांबा मसम सा युमदा हंजिलगा नेताना लेनिंबगी अदुमगी वाखुलन फंगबुसी याम फतना मारांग काना लेरे अखोई माइतेगी मरक्ता अखोई कुकी कम्युनिटी की मरक्ता की ओइसनो मार की मरक्ता पाइटे आदगी अतै मयाम के तोन बा काउ मयाम की मरक्ता अदम वारी वताई सानबा फोन दा करी दा फोनबा आदे फेसबुक दा फ्रेंड और सोशल मीडिया सिंग फ्रेंड ओइनाबा आदगी प्रोफेशन की मतुंग इना आदम तिननाबा आदगी लेंगाक की एम्प्लॉई सिंग हाइतारेने गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंग मरकसु ऑफिशियल सिंग ऑफिसर सिंगा आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर सिंगा लेना मरी की मरकसु हाई कम्युनिटी अनी सी की मरकता तुम लोइन लेनरी बने अदम मयाम से लोइन ई पाउ लोइन फाउने हैव से अखोई लोइन खांगी वारी वताई लोइन सानारी बनी आदगी हाइबा कुकी जोके MLA तारा सिगसु अखोई कनो जिंगा मणिपुर की अखोई मैतई BJP MLA सिंगे मरकतसु BJP खतना अतै पार्टी सिंगे MLA सिंगे मरकतसु लोइना तुम इफाव फाउनाबो वारी अदम सानाबा सिंगा मयाम से लोइना मुक लेरिबो गाक्तने खांगी अदुगा पाउलिनलाल हाउकिपसु अदुमगाई अदुगा अतोपा हजिक लेंगाक्सिदा याउते ना मखोइना हाइरिबा मखोई की जोगे MLA तारेट मखोई की मरकतसु अदमक अखोई मैतई मयाम अमुका वारी वताई सानाबा इ पाव फाउनाबा अदमक तौदुना लेरिबने से पाउमी जनरल सिंह जो हाई तारे जनरल सिंह सु अदम वारी सानै मखोई सु मोट अदम पेर पलै आदगी अखोई MLA सिंह मरकता अदम वारी अदम सानै आदि हानगी चीफ मिनिस्टर ओरंबा अखोई एन बिरेंडिया महाकसु अदम वारी सानै हाइबा अखोई अदम ताजै आदगी हजे अखोई स्पीकर सु असेंबली स्पीकर सु अदम वारी अदम फाउनै सांनै हाइबा अदम ताई असुना लै रिबा अदुमबा मरक्स दैसा पाउलिनलाल हाउकिपना याम अखोई सुम कर हानि यामना तोइना सेपरेटिस्ट ओइबगी वाखल आइदगी आइसोलेशनिज्म की वाखल सिंगी पोटसे यामना तबिदबदी फरबनी हजिक ngarang na hangkakta अखोई लैंगा सिदैसा मखोई यावरिबा कुकी जोगी MLA ओहुमगी मरक्ता नूर संगलुर सनाकेना अखोई अपान की पॉक्सी अमदा खोंदोकी वा
nahan lady beduni akoi separate administration PO union territory PO harga act apna pirak da bonati man ki bole akoi na haiba asumagi akoi na demand to haiba se sumagi demand si nongmai parga mi halaga violence tharaga hek phang da bonati on table da pham lakadoni table da phaminarga wari sanarga ing tapna ningthijana wari sanarga akoi hainingba hainaba demand to na ba yaba pun namuk to loina mak wari sanarga thorkadoni madudati matang ba yai adu matam do kyam kuin sangadamuno sahi kya sangadamuno haibadu haibangamde hojom jama NSC na naga kisu in government of India ga wari sanari si sahi kaya no yame yeng haidana ngur sanglur sanatin punduki wa akoi leiri badone ba aduna akoi hojik ajmaina adu magi demand do tawrehna khalasi tawri ngai sida sahi kaya phangoi da pi pham da lakpatar gati akoi miyam si adum wahal ga legadra hojik si miyam si phana khamtin wari bani education do oiro hingu magi thap da oiro adi punamang ta hiram gudum ta adi medical akoi treatment ki matang da health ka mari lena ba issues in the hairo asumaina adum wadana leibase kayam kuin wahan gdori no aduna akoi wari sanading ei marta adum akoi se nungsinana chanana adum punna himinarga akoi miyam ki lively akeno se akoi well punsi hingmada khara komna nuaina hingjanaba hingjabududi yaina haina nur sangul sanatin na han akoi mapani pokse na pi ba interview da phongdo budo mal yam chumme ba absi wa phum se paulala hakip su khanbiyo loina na lehuri ba atopa emle taret to taruk to makoi ni chu adum khanbi gidong ne ado asai stage tarangten ai bo haijo kharbati sunna la hojiki anupa lengak sigi chief minister ko biriba akoi waikem sam maki wakhalda susoi soidam ke makoi taret tuga wari sana bi wapham se susoi sona maki adum plan torungani wari sana se adum horungani adum susoi ai akoi sarungani hapse adum khalleba tumin adum leitho omoeba kaisu leitho loi aduna mathang makoi je pau phongner har ga hoi matam khidang changbai se namit khara oisunu hapta khara oisunu or even tha khara pho oisunu adu yamna kuina di sakni haba ada changni haba ithasite athuba matam gi manungda haba tare adu gi manungda makoi susoi gi lakani akoi lengak se yaurakani amasung akoi gi apamba pamdaba kalikara adiki makoi magi kendra ki oina miyamna pamba mathukta ba awat pa potsei kalikara development ki makai do oiro kari do oiro punam adum lengak sigi makai di sutum pinan tharang adum susoi gi loina tongnar kani haba se aya thmai thade aduna masagi hojiksu akoi leiriba akoi gi chief minister adagi deputy chief minister ani amasung cabinet minister ani aduga lakadoriba akoi ki keno singi wasak laru ka doriba hapak ka doriba minister taret walip se asigi manung dasu amuk akoi koki ki keno dagi community ki dagi akoi adum haplo hanyalite bo hap yari bo hapak hine bo hanasu cabinet minister ani leibani koki jo community ki marta ki hojik keno ama khatani leidise ama khatani yaudise aduna atopa ama ani amasu adum hapapu yabagi adum otopodo adum leitaba natte aduna adu manunda paulel hakip masamaksu karehani minister mun happy ba khopa or kari kara adudi hoi center ga kari ga adaki apiki leiba apiki council of ministers siga ista wari ningkhisin sanar herga makhoiga adum loina phaunar ga adum yana bungak taneba aduna sidaista sumaina akoi apunba keno se mongsa gi oba akoi peace restoration of normalcy and peace masih tahu na mukhonar pamatam stage da aku yekhai thingai ba adiki keno da miyam da provoke to ba ya ba adiki hena irang sak thona ba makha sum sangtana ba chathana ba to bi thong che ai ki jo community ki MLA lehuri pattaret ki manung da ki yare mokhe masih to birano na ai apil to seningi adugi mota aku wari sanabiu aku chief minister waikem sang wari sabiu mahak masano loina pok phona ri bangatani aduna karino haining hype yabado mak sungsoi sum tagani adana masagi magi makhutta mana ngamdaba pot ni hargati mana madu sungsoi sum ki central leader singda pukhatkani aduga ningthis na tanar ga thabuk to tominar kani hena aya men thajik tarse